Diyos, maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten this sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children.
Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son. Strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God, you accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share his resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, pray for us. Holy Virgin conceived without sin, Pray for us. Our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men. Loving Mother, help us. That we may be more and more like our divine Lord as you were. Loving Mother, help us. That we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus. Loving Mother, help us. That we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin. Loving Mother, help us. That we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance. Loving Mother, help us. That we may be aware of God speaking to us in the events of daily life. Loving Mother, help us. That we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation. Loving Mother, help us. That we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist. Loving Mother, help us. That we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion. Loving Mother, help us. That we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit. Loving Mother, help us. That we may strive to be true Christians by our loving concern for others. Loving Mother, help us. That we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously. Loving Mother, help us.
that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of these world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by your hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Immaculate Virgin Mary, Mother of God and Mother of the Church, you are also our Mother of perpetual help. With hearts full of love for you, we consecrate ourselves to your Immaculate Heart, so that we may be your devoted children. Obtain for us true sorrow for our sins and fidelity to the promises of our baptism. We consecrate our minds and hearts to you, that we may always do the will of our Heavenly Father. We consecrate our lives to you, that we may love God better and live not for ourselves, but for Christ your Son, and that we may see Him and serve Him in others. By this humble act of consecration, dear Mother of perpetual help, we pledge to model our lives anew, the perfect Christian, so that consecrated to you in life and in death, we may belong to your divine Son for all eternity. Amen. Please rise.
kneel. Thanksgiving prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mangangangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabotan na atamanon ang kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapong nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Sanudas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Isabay man po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, Jusel Aceituno and family, for the blessings received, for Ayesha Mia's 4th birthday, and for May and Tata Iglesias' 3rd wedding anniversary, dulot kan Odiver family. Pasasalamat, dulot ni Jennifer Horca, special na kagadan for success of bar takers, dulot kan IBP Albay. Special na kagadan, dulot ni Almira Binos, for successful bar exam of Sheila Kathleen Borja and April De Jesus, dulot kan Sanchez family. For successful surgery of Ed Mendoza on September 4, dulot kan Mendoza family. To pass the bar exam of Aiza Miraflor,
dulot ni Andrea Ranieses, for healing and fast recovery of John Carlo Garcia, for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for healing and recovery of Angeline P. Beroin, dulot kan Odiver family, for healing of Bodji Mapoy, dulot kan Odiver family, successful operation and fast recovery of Marivet, dulot kan Chan and De Vera family, for passing the exam of KC, offered by Lynn, to pass the board exam of my daughters, Sherlane and Shane, offered by Barakiel family. Para sa kapayngaluan kan mga minasunod na kalag, Helen, dulot kan Esquilia family, All Souls, dulot ni Meds, Euphemia, Jose Jr., dulot ni Irenea Garing and family, Roger, dulot kan Sanyosa family, Justin Raymond, Nestor, David, Ray Joseph, dulot kan Sanyosa family, Jose, dulot ni Nilfali, Dolores, dulot kan SJTP family, Sister Rafaela, dulot ni Tess D and family, Asuncion, dulot ni Rica Domalaon and family, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Gina Lynn, dulot ni Cheryl Villarico and Patricia Villarico, Bobby, dulot kan Oro Crete staff and management, Maria Belen, dulot ni Vernie and Rico family, Ruben, Leticia, dulot ni Lian Rico Obal, Regino, Hilariona, dulot ni Luis Sevilla, Gregorio, Clotilde, dulot ni Moriel and Luis Sevilla, Arsenio, dulot kan Grifaldeo family. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito ng awit sa pagpuon.
morning po. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapas sa ito. Asin sa imong espiritu. September 3, saldaw na ini pinagsaselebrar po niya to ang kafiestahan ni San Gregorio Magno. Kaya fiesta mo yan sa Albay Cathedral. Ta ini ang patron kan sa tuyang katedral si San Gregorio Magno. Sarong Santo Papa asin doktor kan sa tuyang simbahan. Siya ining enot na nagamit kay itong motto na Servus Servorum Dei. Servant of the servants of God. Uripon kan mga uripon kan mahal na Diyos. Nahiling sa iyang buhayan. Paghingowa sa taho kan karangyahan kan sa iyang buhay, titulo asin posisyon ang paghingowa na maglingkod. Mas maugma ang naglilingkod kaysa pinaglilingkodan. Ikatulong aldaw naman po ngunyan kan sa tuyang misa trido sa pamibi sa kapahingaloan kan kalag kan sa tuyang mga namumutan sa buhay. Siring man Miyerkules, kaya nagtataong honra kita sa satuyang mahal na ina, si Nuestra Señora Nindanay na pagtabang. Isabay man yato ang intensyon ni Carlo sa laogan misang ini. Manyan midbidunta, ang satuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos ng aning magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot sa rabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, pasindarhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Mambibi kita, o Diyos na mabuot na nagmamanglo asin na mamumuton na naghahade sa imong banwaan, hulikan pamibi ni San Gregorio Magno. Warasan ang Espiritu ning kadunongan sa mga tinawan mong kapangyarihan nin pagtukdo. Tanganing an pagtalubo nin mga banal na karnero, maging danay na kaugmahan nin mga pastor. Uli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro ka na Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan gan mga panahon. Amen. Liturya Kantataramon. Hinanyugon yato an enot na babasahon. Ginuno sa kapinuunan kan surat ni San Pablo sa mga taga Colosa. Surat na hali kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sa kabuotan ng Diyos, asin nahali sa samong tugang na si Timoteo, para sa mga banal na yaon sa Colosa, sa mong mga maimbo na tugang diyan kay Kristo. Mapa sa indo ang biyaya asin katuninongan nagikan sa Diyos na sa tong Ama.
Danay mi kamong ipinapamibi asin ipinagpapasalamat sa Diyos Ama ni Hesu Kristo na sa tong kagurangnan. Puo na nabaritaan mi ang sa indong pagtubod ki Kristo Jesus, asin ang pagkamuot na ipinapahiling nindo sa gabos ng mga banal, huli kan paglaom na tagama sa indo sa langit. Dai panahaloy na ini na isihan nindo, kan ibareta sa indo ang mensahe nin katotoohan. An marahay na bareta na nakaabot sa indo, nakakalakop na sa bilog na kinaaban asin nagbubunga, siring sa nangyari diyan sa indo, puon kan aldaw na nadangog asin nasabotan nindo, kung ano talaga ang biyaya ng Diyos. Si Epaphras na nagtukdo sa indo, sa mong mga namumuotan nakatabang, asin maimbod na surugo ni Kristo para sa indo. Siya ang nag-usip sa indo, dapit kan pagkamuot na ipinapasabong sa indo kan Espiritu. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magsasarig ako sa pagkaherak ng Diyos, sagod pa man. Magsasarig ako sa pagkaherak ni Diyos, sagod pa man. Ako kabaing sa kahoy na olibo sa harong ng Diyos. Nagsasarig ako sa danay niyang pagkaherak sa panahon na daing kasagkoran. Magsasarig ako sa pagkaherak ni Diyos, sagod pa man. Danay akong magpapasalamat sa imo, huli kan gabos na ginibumos ako. Irukyaw ko ang karahayan yan sa imo ngaran, sa atubang nin gabos mong mga banal. Magsasarig ako sa pagkaherak ni Diyos, sagod pa man. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkaluwas sa sinagoga, si Jesus naglaog sa harong ni Simon. Ang babaeng panugangan ni Simon may halangkaw na kalintura, asin ipinapakimaherak na tabangan niya. Rinanihan ni Jesus, nagbuot na maghali ang kalintura, asin tulos na rahay. Ang babae tuminindog, dangan naglingkod sa inda. Pagsulnop kanal daw, ang gabos na may helang, dinara sa iya. Lambang saro, dinuutan niya kan sa iyang kamot, asin sindagabos na umayan. Sa kadaklan sa inda, may mga demonyo na nagluwas, asin nagkurahaw, ikaan aki ng Diyos, alagad sinaway niya sinda, asin da itinubutan magtaram, hulita aram, ninda na siya iyo ang Mesiyas. Pagsirang kan aldaw, nagluwas si Jesus asin nagpasiring sa kadlagan. Hinanap siya kan mga tao, asin nakuha siya kan makuha siya buot nindang pugulan na daing una maghali. Alagad si Jesus nagsabi sa inda, kaipuhan na ang kahadean ni Diyos irukyaw ko man sa ibang mga banwaan para sa bagay na ini ako sinugo. Asin padagosan sa iyang pagtukdo sa mga sinagoga sa bilog na Hudiya. Mga tugang marahay na barata kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Pagbulong kan panugangan ni Pedro. So, enot na impresyon na tigtataw kay ni sa tuya, may agom si San Pedro. Ikadua, may panugangan siya, dihiraan sarong anong apod kay ni son-in-law na padabaan sa iyang panugangan. Kadaklan nga ni panumangan. And this time, what is interesting, it was Peter himself who brought Jesus sa harong kan sa iyang mother-in-law. Nga ta, may halangkaw na kalintura.
para ngaya halangkaw na kalintura, gari big deal na. Kaya ito pong panahon, dahil pa man na paracetamol, dahil pang ibuprofen. Kaya pag may kalintura ka kaya itong panahon, it is akin to be inflicted with, say, COVID. Yan. Gari dahil pang bulong. Kaya kang nabulong siya, dakulang pasalamat sa mahal na Diyos. Kasi sa iyang pasalamat, nadara niya sa paglingkod sa sainda. So, ibig sabihin, pag kita nararahay, when we receive healing, it should also bring us into service. Not only that we should be grateful about the healing that we receive, bako sa nang sabi kayan, healing ng healing, kundi kita man dapat tataong maglingkod. At sarap pa po digding magayon na mano danta, digdi sa istorya kan pagbulong sa mother-in-law ni Peter, iyo po na nahiling ta kung paanoan sa tuyang kagurang na nagigibukan sa iyang ministeryo. May pattern, sabi digdi, hali siya sa sinagoga, hali sa simbahan. Nagaano ka sa simbahan? Nagpapamipi. After that, they went straight or directly to the house of Peter's mother-in-law to heal. Then, after that, pagkatapos na darahon sa iya, mga naghehelang paduman sa lugar na napaumayan niya, mga may demonyo, na pinahali niya sa indaang demonyo, nagdumanan naman siya sa sarong lugar na silensyo, sa kadlagan. Tanganing magturo. Arog kan iba sa Indo. Tanganing magpamibi. And after that, pigpugulan ko ta siya kan mga tao na daingo na maghali. Pero anong sabi niya? Kaipuhan kong magbalyo sa ibong nabanwa, takaipuhan kong iproklamar man sa indaan marhay na bareta. Para sa gabos, bako sa nang para sa Indo, ining sa kuya misyon. Magayon na ritrato kan tunay na paglingkod. Picture of what true service looks like. First, giving of oneself, pagtaukan sa diri na naglilingkod, but always drawing strength from God. Sa satong paglingkod, kaipuhan na nagpuhugot, nagpukuha kita nin kusog sa mahal na Diyos, maski ano pang paglapigot mo sa buhay, kung dai kang koneksyon sa mahal na Diyos, malobat ka. Maski ano pang paghingo ang tigigibo mong paglingkod, sikaton ka ng padi, kung sa insaing ka na tigpuko ang magmisa, kung dai ka na nangangadji, rimati ka. Ihuman kita. Sa ministeryo ta, kung gabos na sa napagliktor, gabos na sa napag-lay minister, pag-choir, pero mayo, nin koneksyon sa mahal na Diyos, dahil say-say, ang gabos niya itong ginigibo. Nga tating sasabi ko po ini, sa buhay mismo, kan santo na ang kafiestahan sa tuyang pinagigiromdom si San Gregorio Magno, may hiling niya to ang siring na espiritu. Mas gingani siya sa roong Santo Papa, kasi pinagkukonsiderar na doktor kan simbahan. Siya ining nagpili, naapudon niya po ang sa iyang sadiri na servus, servorum Dei. Uripot siya. Despite the high position and authority he's holding, pinagkukonsiderar niya sa iyang sarili bilang uripon. Kan mga uripon nin mahal na Diyos, servant of the servants of God. Na nasabutan niyang maray na itinao sa iya ining leadership bilang Santo Papa, iyo po bako manunungod sa titulo o posisyon. In fact, sa istorya kan sa iyang buhay, yaon ang pamilya niya sa politika. Siguro dahil pa man kay itong flood control projects. Marangyaan sa indang buhay. Marangya. Pero he gave that up. Tanganing itao niyan sa iyang sadiri sa paglingkod na may kapakumbabaan. Humble service to the church. Tanganing magdaraning kabulungan sa mga tao. Tanganing magtukdo sa katawuhan, asindarahon ang tao sa mahal na Diyos.
Kuminsan, ining tigaapod po niya itong kabanalan, dahil man kaipuhan na magpahiling kanin mga extraordinaryong tanda. It can also be seen in some small, humble acts done with love. Sa paglingkod sa kapwa, siguro sa sa simpleng pagtimpla ng kape, o pag may meeting, pag may tirito, o pag purot din ati sa daog kan simbahan, we can do or render service to God. O, paghali kan mga nakalaag dyan ng mga novena, napigpararalaag, dakulo na pong tambak dyan, sinako na. Hindi ako kung nagkabara sa gabos ali St. Jude. So pagtabang sa parokya, sa satuyag sa na paagi. So, parehas ni Kristo, kasi ni San Gregorio mga tugang, we are all called also to pray. Padagos na magpamipi. Pray deeply. Serve humbly. Asin darahon, ining inaapod na paglao, saan man kita magduman sa trabaho, sa satuyang pamilya, asin sa satuyang parokya. At the end of the day, ipapagirumdum kita kan sa tong kagurangnan, sa paagi kan sa tuyang liturhiya mo niyan, that true greatness is not in being served na kita paglingkudan kan tao, but in being, araw kan sabi ni San Gregorio, the servant of the servants of God. Uripon kan mga uripon ni mahal na Diyos. Amen? Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Umawon ka kagurangnan, Diyos ka. Ikan siya. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko asinad sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na Kagurang na simbahan. namimibi kami, warasan sa mo na sa pagselebrar kay San Gregorio, magtao sa mo nin karahayan ining pagdulot, na tinugot mong magpatawad nin mga kasalan, sa pagsakripisyo kan bilog na kinaban. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong itaas sa espiritu, mga puso. initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo Ito, asin dapat. maninigo asin dapat, matanos sa sida kakaligtas na lanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Huli ta sa fiesta ni San Gregorio Magno, pinapaugma mong gayoan sa imong simbahan na pinapakusog kan panalmingan in maki Diyos na pagkabuhay. Hinuhulitan kan tataramon na hinaharubay, asin inaantabayan kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo. Kaya kaibakan kadakol-dakol na anggeles asin santos, nag-aawit kami sa imo kan himno nin kaumawan daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan,
Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak, ini itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako o kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinaosa sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pag-ibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagod ni ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kat tinapay nin buhay, kat kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat. Tap pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumak kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero, siring man. Girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Girumdumuntaan kalag ni Dolores. Siya asinan gabos na mga gadandangan. Ako asa liwanag kan sa imong lalawgon. Eraki kami gabos na mimibi kami tanganing kaiban ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sa singabos na santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mo, si Hesu Kristo, huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamahan, kasaro, kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, nilsiring sa langit, ang samong kakanon sa oroal daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherang, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdato kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu kapanahonan. Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, at sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, at sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkapurunyog, sosok sa imong kabuutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po mo niya na hira, sa lambang saro, anin akong katuninongan. Peace be with you. Kordero Cordero. kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kay raki kami,
Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kang kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagot sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. mamipi kita. Kagurangnan, huli ki Kristo, an para tukdoi an mga pinakakan ki Kristo, tinapainin buhay. Tanganing sa kafiestahan ni San Gregorio Magno, makanood sinda kan sa imong katotoohan. Asin gibuhon ini sa pagkamuot. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Gibuhon taan responsoryo para sa mga kalag. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my I Savior. myself shall see him. My own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God, my This Savior. is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior.
I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations for every petition we will answer. Lord, save your people. Lord, save your people. By your coming as a man, Lord, save your by your people. birth, Lord, save by your your baptism people. and fasting, Lord, save by your your people. suffering and cross, Lord, save your by your people. death and burial, Lord, save by your your rising people. to new life, Lord, save your by your people. return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants who have gone to the rest in Christ may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on May them they forever. rest in peace. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sinmay herakon. Anama, ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa lakaw kita sa paglingkod sa lambag saro, asin sa satuyang kagurangan. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Good morning po.